Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Uba koridor sabong ubadang don mentah Kerela ulai tu bala pendap banle ya ka postmortem ya ka met ukon jong u Jonathan Renja ubala yap ha ka jakalit bar ha station rail ha Kerela pa ulong bakat kum ka jetu kipulet kilaong ba u Jonathan udan ya ka Jingpang Shadem bat ka daw ka Jingiap jong u ka day namar ba umla Nguid ya ka bam bat ka bam ka sakut ha Shadem jong u bat umla ring mensim syu ukpau laitu baya kamet jong u Jonathan on wanra shasilong menta Khasi kumban supan kan mau hang ni ba yakamet u Jonathan ubana maulai nongkwar la lap ha station rail ha Kerela ha ka arphundai terek u nailar a rajar arpsan u Jonathan u lecha Kerela banlit trei ha ka wake hotel but u dei Samla u bala trei teng ha Kerela Henry u wan paino ha ka por lockdown Ele tiga na ba iyo ba day dan sistem sedang je. Bam Jingpang tu ga saku dah ga Shadem na. Saku ga blok dia lomba jangan tu. Mulai dengan musim nak tu tahu lah. Yang mungkin cek ke ni ga bagi postmortem kan. Hilap dia kata lah. Dia na Shadem na bukan Jingpang Shadem melawan Nguid tu. Saku dah ga bam. Dia lomba kontrol free kan. Perintah Jingpang kan. Mulai musim tu. Dia nak ke bam. Lepas kata nam dan dah. Ada orang yang saya kira postmortem kita tu mah. Kira alap doktor kita tu langsung tu. Asyur hendak ke jengpunya boleh mau boleh betul dia na. Ngatakan lalu dia tu dia start dia na.